bos-bosku mangga. Mangga bos. Pak Hajat. Pak Hajat sing endi Pak Hajat? Oh iya. Pak Hajat Ibu Hajat. Mangga. Pak Hajat. Yang masih monitor streaming ya. Lamun hareup rumah tangga bebeneran. Alah bobe. Aja nganti awan bengi keluyuran. Balik esuk Apa jeneng? cangkeme mampu minum. Alah aya sama sih. Alasane diajak batur melek. Oli Production Pak Hajat. Didi Naira. Gak bisa sampenan entok telake. Kula nrima ngobatan durung jodone. Pak Hajat balen maning angger demenan maning. Tetep bae gawe bisa baper nada Bos kerupuk, bos bos kerupuk. kerupuk Ayam beret. saat tinggal bos kerupuk Hajat Hajat masih ada gak? Ada dong ya. Ada banyak ya? Pak Hajat Pak Hajat sama Ibu Melong dipersilakan. lara hati pengen isi bunuh diri. Riwayat keturunan kang ditinggal Pak Hajat Pak Hajat, ayah Pak Hajat. Pak Hajat orang nahan yang gak penderitaan. Ada. Jangan sampean Sikile je, mulai. coba kan laringi lume lan ugal-ugalane Pak Hajat. Ingat tingkat turunan anak wis gede-gede. Hajat bekas bisa sampenan entok telake. Itu Pak kula nrima bogatan durung jodoh. Balen maning angger demenan maning. Tetep bae bisa nimbang. Bapak Nanda kembali Pak Hajat sayang. Pak Hajat Bapak Hajat sayang. Pak Hajat terus diawur-awur Pak Hajat. Bos kerupuk habis beak oh ya beak sare beak tuh Bandung kalau di Jawa beak. Beak. Pak Hajat lara hati pengen isi bunuh diri. Riwayat keturunan kang ditinggal mati. Pak Hajat sayang
terus Pak Haji. Gede-gede aja lamun arep rumah-rumah bebeneran aja nganti awan Pak Haja balik esok cocote mampu inung Pak Haja alasannya diajak akur melingkung Pak Haja sayang aduh ya Allah sayang Pak Hajat hatur nuhun. sampai nakentok bulan rima bokatan durung jodoh Pak Hajat balen maning Pak Hajat angger demenan maning tetep baik Bos kerupuk hatur nuhun. Pak Hajat terima kasih banyak dilanjut nanti habis duhur ya Pak Pak Hajat Hajat. siap terima kasih kembali Buat Abang. Audin, hatur nuhun Audin, terima kasih ya. Oke, coba tolong Audin ke ATM lagi Audin ya, sebelum duhur. Terima kasih.